Hede ya gutuga arutwo aria mekite wega thukuru-ini wa airitu wa Pangani kuria minista wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i auma mugeni wa gitio na atongoria matiganite riria ndereti yegie miaka iria yagirirwo kuhagikwo ya kuona na kimwiri itumukire. Matiang'i akiagira ndeto ino kiene akiuga atongoria mabatie kurongoreria kurehe ndereti ingiteithia mbeu njithi kuona kunyihia miaka ino ta uria kurendikithio ni kurehe minyamariko kuona ciana nyingi ikoragwo ire thukuru igithoma. We can never be mad enough to support that kind of nonsense of lowering the consent age. There's some madness that some people get engaged in that is so difficult to understand. I mean, how on earth, and yani ni kazi umekosa, how can we be debating about endangering the lives of our children in that kind of manner? Jaji wa igoti Karu Njoki Ndung'u uria onake uma igongona-ini riri amenereria riendikithia riri na kuga ni gukiruka unduire. Why would we as a sane government say that our children should be allowed to have consensual sexual activity when they should be in school? Bwana CS, I want to ask you, please do not allow this to happen. Matiang'i ni augire thirikari no iguthie na mbere na kuhurana na wendia na utheri wa dawa cia kurebia uria ukoretwo uri ugwati kuri mbeu njithi. Join us in the war we are putting up in the sale and distribution of cheap illicit brews, drug trafficking. This madness is real. Akiaria ihinda-ini riu mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Berio Kipsang athingata thirikari no iguthie na mbere na gutigirira mutaratara mweru wa githomo ni warutithio wira ta uria kwagiriire. Mbeu njithi ikiorio itigirire ni yarutithia iheo ciao wira na njira iria yagiriire ithenya-ini ria kuingirania na ciiko cia wikinae. Ndereti igie kuguithia miaka ya gwitikiria kuona na kimwiri kumagia miaka 18 nginyagia miaka 16 ni ndereti ithiete na mbere na gutumura mawoni kiondorita Kenya kanitha undume na atongoria matiganite makiuga ni gukiruka unduire. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.